no shangano mkurustaye kakuna nagira ati abantu najangwe no rabe nayenda kwihaye sente abanyagaciko nibija kubanza bamwikiriza kutarukoresa sente hibayendera mukamu accounting officer no mburuzi bene mukuru wa kurustayo na no mbichi abantu bashata banyu ikiri kumanyisango mwaza kuyaka sente no bateka kubanza bashitama ngwatse kureta ubushobungayi butano baba bakwasa chairman organizing committee ajeba musayininja kapapura agenda kai account esenta ziyayo zikora kana tunukwe twenda tukore tutyo abaye nisaka gishaka bakene uko korabora umuzemuvi ugwimukiro mu Tihariho bwo bwangani yebo rebrand tiza kujya teka kira ku program yaba tukora ikikera nekiciro na kibyona twena awe kanise je ya Rukondo yona boraro kai twena tuzoku tubinje stane kihari mukama twaze mukama tuyimuse atwereza obusinze tendeza ne birungi abuka kasinga kera abenche niyo noza kugira ki muruzo kuryaro bazotokiye nayo mucwezo wawe ningato cyumwini kano ni Charles Aine ori kure yo kucyondoza mu office ya mukuru w'ihanga kandi bari yonjenye mukuru yabahasi minti yari kwetengwa hamwe no kushashara abakozi baragikore atyo niko gora barabebembezi bekanisa ngo buri yomwe akorogwe kongo mwana nakorogo ndija ndakorogo kandi tutine amateka gahandikire ago kutegeka konga kandi umukuru wa mukuru w'abakristayo no kureta umuteka umbakristayo aboye bembire kandi ukareba ngo ikintu cy'abakristayo kibakwenda kitambaraje tikureba wabwacu noza kuzo umurimo gwaki go mburuzi mwe ntsima rangabaye mukire kandi seji konga mazu magaro ko wabotahamu mukuru w'abacebezi yabaye ari tambare eketara mwene kebetara mbera hurumba dirisa ngono tajanduranga tonjirire mbabazi kwa roshitama welcome ore tambare nibigenda ore ibindi byona nibigenda kungana nsimarahanga sofa ubwiro bunamara ekanasite barahurumba dirisa byagire mu byona miliyoni 10 nizo zarundanwa hokwera mukombe koko ya bine bwa TV niwo gumayiko tuksima yabari guma no shoboza bintu birungi Omugandi Father John Baptist yahebwa urwana mukuru wa Choga Parish yashava Kristo butoshe kubagana kaca kubine hamwe n'ababatini wamura nyine kayaboroga umanyengwe bintu byakanga Father John Baptist yagambevi obuyabaye bembire mesa ahakiriziya yakagarama muri sinjiro nimangu mujyahabe dini nyingi ukurura no sasibwa yaba no mbuzi wanyu yaba no reverend wanyu yaba no wishe wanyu yaba no mukebezi wanyu. It's very important. Okusasibwa idini. Ono mukishaboku habaho kishemero yakagarama n'abadaka beto yerekwe kitanka ya mizi yabombekirwe Dr. Rogers Kakwenzire. So Father ikintu n'iceki. Dr. Rogers Kakwenzire hamwe n'abanywane be bakekoramo umurimo gwo kurundana ibintu hamwe na sente ebiresire tankeji neyombekwa niyo niza y'umucyaro kibakweta kabibi ikiri mwishomero bakweta kabibi primary school nkatungo kumanyisa ubwango eri ishomero ndiyo rukiza yo kushakubi omu bizimbe na structures nashara Mungu nyekwate n'abanywana banje bake tugere kitwaronda tuombeke hekizimbe ekiromuke ekiro classes kunshi nawe akuzire ngo mucyanga cyabo ecyahika ya kabibi abase kugira okuyataho block yishomero twashoroza miliyoni 8 irizoba izo kuyamba ishomereri kandi sima Father okwenda ngo ayishira hakurga so mbwenu abantu nyengero kubahiga no kubakira no kubashemererwa haba hariho umuranga gona nko nyaburimwe mugwejumbiremo habo kubana mbano mweyamba mbano miyamba abantu banyu mbano miyamba icyanga cyanyu tutungu Gashoka Mike atwakire na Ruth Nwamanya.